alla komo sere sugaye ange kalle ke khara mentemme kalle ke arinia ajo alelewo o su sakaya bane bane oga kalla besu hamminni ngana karan korentogni kammogo kaya gempai fu beniya faban kallano nyani kuya kusarano nyido battenga bireyenga angan koren nogonga mogobe akanyi korenga kundunyai adi korenya nyido me yakkendiromu ka kallengeri na ututa adaga adi korentogo a korenya nanti faban kallano ala timeni aya kunkiri nanti furujanto o akhini nyani o maro munyani iyogoni sagedo fabe immentia iyogoni yononga kharo kumbene inti fabani kallunto ifabani gafatini imani arjagente nyani tiya khasu fillime alla komo qaso sugana nyikalla way hammini ku khibarenga o yejotini kano ndana ni alla ya bawni kitana alla dan jarebi tankiteye korinten kalla dan ka jarebi fubeni khage karani korun to ya khengiya alla do su jarebi o gane manne sigira fakka kummino khaga na kara o korunya na kammo alla komo bamako ado dakaro su faban kallanu dingirani bego maga ala timen nokuni bego maga iga kharanganonga koy danginto o akhini yogandegi ju ken ko tedin khilinanti banna yogori faynanti maga yaragate soro adegi nyagalindi ado sellin chamen daga ako tan ko mamma jabin qasoradi kore nan daga dakaro khallu nyagalindi ayillan karan qadi ire biradi ni nyafageri igera kini kharallum mokwa igera kini faban kallanonga igi nyagalindini annabi alayhi salam ati kende ku serebe ga ku nyagalindini ni korosi idi suneta khalle mayay arjanna video nu kwa fayke kaya khenga kharallum mo khairni ikharangi ngori i mega kharanga khadi iga duwanga khadi alla komo kharallum mo ku yimme iga qur'ane kharanga afalle akhini be khagi kamma sofo beni gi maga mi ga sofo ogeri iro video kay alla komo keni tagasiye yai serebe gananya sondo menga khawono serebe gananya hinne ganga o ganne ku sigiran nafantu nantan nabi alayhi salam ata khallem ma khunga kiteneti killebe ono hammindo wakatin su gomundini kuyai lenki tongunyani oyo korenga khumbene o ga korenya na kammo alla komo odo koron khalfa allai fu beni khagede golle su deberi sere sugede santimuro faban kallana khibare ande nyanyimme yada alla ganne raga nandanga aganne walla mawazinu hasanatin yawm alqiyama alla ganne jarebi yentongono fu beni khafabani ge fati alla ga hinneniya alla ga nyampeni maga na firdausil ala na kenyo di sebetira alla ga no kerni ke golle kamma الله تعالى نكرنا كما يا رب العالمين ويا إله الأولين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكبير. تكبير. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودي الله تيغوري ماما الله كبيرنا فننشرا كما سلامكم نوكوها ورجعا كقول كما كنني نقرمان دي ألتيمون قولندنا نادو ألتيمون قولنا فواني ورجعهم بقورنا الله كان شوفنا نقايانا دان كنا نأتي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله تيهنا الله دا الله بيقولوا كان دك قولنا ين كما الله كما وكان كما والله سينتو دعنا فيرنتو ما أقرأ كان دنك قول كما kaya kenga ke biradi be kundu kaya kenga biradi mpata manyani lomun chusiki kampo la iso onte marumboton be ga ko tammu basalle ngi boisson ngi tengi macaroni ngi sipsini ngi ado madarni kudo lomun ngra tamati aswani yuguro yakare asuso onte nyani nake golle me deberi ke golle atafana feke kubeni ga deberni intimulli ga bangeni kubeni ga deberni imido musiki har kota bane nanti camera nalli ani wutu khanya renke nabure khabe gin kitenga iyande juga kamma keni allantige bon khorenya kenyani farengati ya ibn adam nanti hadith qusinyani te allah gati ya ibn adam yunfaq alik e allah kome nafakhindi anna allah subhanahu wa ta'ala wari akhana nafakhindi an kamma kenyani hadith li khadi nanti malaka no fili gilli yilenga na kare kotas ku igatin manne allah kebe ga nafakhindi ni an killen kamma Allah fo sage anafakhandi fo mbate bani ke khanati Allah kebe khagano qutungane Allah na bure mbonondi kenyani jankoro fam nanti serbe anga na bure anga kinni Allah na burente fo nakasini baka Allah nguyenga kenyani hadise santelli nanti na burende jakanga wala sadaka anti fo nakasini baka na burenga gilangre kebe kinni Allah ke na bure kunu agro ke golle kuro fo fe na altimu cha encho wondi unu fabankallo iga quran kare no koke ni sondi ni nyakalindi ke golle di khor ke golle khore di me ori kenya wori ogri lomun chusi isuna seda nanti isu ke giatu igeri ogira nyakare ke worita igi bogu sellang isu so kate bawno adali sondi adali nyakandin ku gollu khoru di me
presque chaque 4 mois 5 mois o gira nyakare ke rini yera anasi yirgi dara ke ga wunin dara ke wuni même pas 1 mois ari sigir ari nafaka no khore ndebe même pas combien mois khari ay leri ari ke me dépense wu na li nakini altimu ko nanti kudo man ini du demate igra brem mo sire iganta hamminti ima iganta hamminti faba iga hamminti fi bane kengene kharangen khaka gere ke wori khaka nduru ko to ku goludi meni usas ni ngere iga digam be kite iga ko ngira nyagare keda iga duwawu ni ben kite iga ko ngira nyagare keda o suyere o suna mede ma duwaw khala sien kama o yalla nyagana gida nyagare kedo ko sersu gina buren kapame nanta naro Allah ngolle o yalla nyagana Allah gani nyagadanga aljanna muso nanya aljanna silfanda agar kebe muru khairinga duna ado lakhara Allah ni tu Allah ngati tugana Allah gandi su tuga Allah gandi nyanga saraqatul jariya nga bawna serebe ga fankane kalti altimunde manding anga fankane kati nafakinde anga fankane kati biremo gonya anga fankane kati iramunya angin golle akamba golle kebe atono ngi fi fofo maga fi aljanna khalasi ngana ya noko o yalla nyanga Allah gande gollu ko khalasindi li wajhillah kiyan inshallah usa kebe ngere usa akhe sirbe yere usa Suleiman sirbe yere digame be ga xam inshallah khana ajoke kama inshallah kenyani oso wonya khali Allah ganda katugati khairi Allah ganda kaso wondi khairi ku yigandi mo gombe Allah ganda ka khaye gandi aljanna yituro mo subhanahu wa ta'ala kenyani akhi digame be gamma inshallah digalla man be gamma ايوه الحمد لله ما شاء الله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الله تيغاندنياني ادو الله ماماندي ادو الله جاكيندي هذا برمغنا كوتا سورين الله تيغا خما نا ماما خما ku golludi meni ko hakkati su oga ko ngomobe ser sulla garono tikebe anyi me golle nyani ke dara sa khasire fa basire afeti sirbane golle alam yadinika yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم. نبينا محمد ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما. oga ke dingira be wacha nyagali en dingira nyani khasondo munyan kawo sondo mun kawo timanne Allah tuna ndoga dingira be no altimu dingira nya ono kota ka tenenge nyani Allah farinti sallallahu alaihi wasallam kota ni beni ga ko ngollu mballe na kati iya Allah subhanahu wa ta'ala tenenge yando al khamsa ike khanuna yan tumi al khamsa ko dado tenenge ko da kudo igollu ngana isegene katala anani ido sumindin ande manne khasima serebe geri keme yigande taxundi na keme yigande gomundi nanti lakini Allah kumunya kem mane fi lakini altimunya faban kallan ke annabi nyimme be ga da batte ga treki aga sare ni asare altime nya ko kemo ke ga sare nanti fabatu ita ga sare ne fabe aga sare no ko khasu sikani sa fabe ngufati anti fabatu ngina da faba anti fabatu faren kaga irini duna ni saren faben pati abire altima ko nyano ko nan koro altima ko no nan tampiken no so nin ko nati wagi abire ke nyano ko mamman na keme yigande ta gundi na keme futu khore soro na keme simu khore soro na lakini altimu ngika ke mamma kundu serbe gantutu ayandi jahangal ngunyi nanti sa khasire fa basire kharafa jogobe gallinga khada isuno ko khana nyalumu ndangal leya Allah isede ne king ke video ma de ber sababu suage fetia silamu khanan cede ori Allah wut seda ke mane fedi ori silamu khawut seda ke video ga jofene se sunanti mamma ke mamma kundu janna jabi
adi folla ngoni altimun kani adi jahangalle ngoni altimun kani aya adi nabure nyimme akini altimun xanan cere le xaman jango da nanti ki adu musika altimun danga xaran da ya kota bane